Član žirija Zvezda Granda podelio je emotivne detalje o posljednjim danima Saše Popovića i njegovoj borbi s bolešću. Vest o smrti Saše Popovića potresla njegovog dugogodišnjeg prijatelja i saradnika Bosanca, koji je emotivno govorio o muzičkoj legendi i njegovom neponovljivom duhu. Pre svega, ovo je jedan težak, nezgodan moment, ne znam odakle da krene. Pre svega, saučešće od moje porodice, mi smo generacija. Sašu poznajem još dok je svirao u Lira Show pre Brene, tada sam bio urednik u PGP-u. Kasnije dolazio sa Brenom i Zaharom, koji je njima bio kao mentor, rekao je Bosanac. Nadali smo se da će se iščupati iz ovoga. Bio je toliko pun energije, pun svega, pun života, da prosto ne mogu da prihvatim da ga nema. Generacija smo i na neki način znamo sve o muzici jedan u drugom. Saša je bio uporan i njegova upornost je pobedila u celom poslu. Gledao je sve moguće svetske programe i onda izvlačio iz sebe i za svoju emisiju ono što je bilo najprikladnije. Poručio i on i otkrio šta je Sašu razlikovalo od ostalih ljudi na estradi. Bio je jedan psiholog, znao je da postavi se prema 50 ljudi kada su snimali se ti programi pre Zvezda Granda.